Kadba kiski ki por kidang jan baki patba karilum khasi jantia bakin jid economic khmat sha ki district council kata shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat Jantia Hills District Council nakalyang ki seng san hima sima ba pher kilapan bena shat ya ki kirtong jongki ki ban aireng haki election MDC ar hajar ar pusan ya kani rasakhi ba kawe na ki seng san hima sima ka United Democratic Party UDP haka arpau tarik kalalengkot ar hajar ar pusan kelapan bena ba ya ki thup kirteng kabalai jongki saumut ki kirtong uba senshar kupar Roy Lingdo thaba na Soyong constituency uba Lee Trevor S Bare na Jirang constituency uba Anthony Kongwang na Nongshken constituency bat uba Mewan Pasi na Nangba Mi Mentru constituency Jantia Hills Autonomous District Council ya ka kerteng jong kini ki saungut ki kertong lapan bena da u president kaseng UDP ba Ahmed Ba Lengdo kani kesengi bapen bena ya ki kertong layadon rengkat lang u working president ba Titos W Khan u general secretary ba Jemino Mautho kino kitkam ke UDP Women's Wing bat kino kershan jong ki kertong bat kiwei de. Semua ba Lee Trevor S Bare semua banwan sekwan dengan request ya Presiden jongi main penting new sash kum kata kejing pen itu bat kejing pen scam kumu candidate banyak kun nanti kirang Emily Bedon Burom jongi banlong ru candidate nanti na Soyong constituency East Khasi Hills ba Senshar Kupar Roy Lingdo thaba ini di MLA bat kacuka por ke mengalong mene laingot ki MLA ki banyak kun ya kena ke MDC na ke parti Bleshibon ba Senshar dengan khot Shahmat sa Anthony Kongwang ki banyak kun na Nongshken constituency ba Anthony Kongwang ki itu ba Anthony Kongwang ki namanya Kongwang ha kemudian tinggi donpat sa nanti na West Jantia Hills na ka constituency Nangba Mi Mentru ma Mewan Pasi semua banwan sak semua banyak tak ya kiri rangba kiba mentakasi ngiladap ya kaban penmena yaki kumki ketong jongka parti UDP na kini ki South League constituency kata na Jirang constituency iba Lee Trevor S Bare na Soyong constituency ba Senshar Kupar Roy Lingdo thaba na Nongshken constituency ba Anthony Kongwang ba na po Nongba Mi Mentru ba Mewan Pasi. Bentar si penskami pi kom di official candidate jongka parti UDP kibanya kunia ka election MDC na ka KHADC but JHADC ini ki atli ki Autonomous District Council ki bahab apo ka state ke jongi nga ay ke jin kitbok kiruyang yapi kum ki candidate jongka party but menta kasi ke jipin scam juni ni ap khmi lenti ba ka jing trai stom jongpi rengkat bat ki party workers jongi lakalong nagaliang ke state level lakalong naga district level but naga constituency level ba ninyo ya ka jingjok ka resol ke bakmen bat ke basuma ngadap da ka jingkimen ke bakrau ya ka jingdon rekat general secretary jong ka party ba Jemino Mautho ba Titos Khan when the senior leaders jong ka party EMLA jong ka Moplang constituency ibaderu candidate jong ka MDC election menta ba Beyond Star Purba ikong Priti Harpongro President Jongka Women's Wing state level
But kiwe ki senior leaders jong party na ki level ki affair la kalong na ka state, district, but the circle. Ay kuble piru iwe ki balaya wan bansenran ya ki candidate mentakasni na ka banta gane ka jing penbenai ya ka official candidature jong ki ya kini ki atli ki district council. Nadu ki bahayeng ki bahasam ki party workers, party leaders, ki bala wan mentakasni, banyanon lekat hangni, lekat nak jing saki, jong kilat batai kubor, nak ki channel, baki paper, baper, lakalong nak ki electronic, bat print media rukum cu. Di ngadap nak jing kemen ke bakrau, hakani ka por, bakade ka list ke balai, ke bangiyo, lat ia ka ban penbenai, ki official candidate. Na sekua ban penskem yang ni bakum ka parti UDP wala na don ki jingken tho nang ni ba nang tai ngim sim sting ya ka kam ba ka lengkor ka paki pai ba isania hangi kum ka parti ba ki leader jongka bat ngi penti kinaro so kumen menyetu yepi ba hadu menta ngi dayo sisa hakani ka kenti ke pemerintah ki rangkan sai ki longkmis bagi samla ki babiang bah banong ki nong yakun ya kani ka election ke pemerintah bagi da community biang sai sisin ko ban hangi bakum ka parti ni don ke jingkerben ke bah khmat kum ka parti bangin yo bontli ki seat ha kani ka election jo kini ka atli ki this council election di ke jingjit ya ki candidate kam simdon geno ke jingsa siliang nre kalayat be on merit lane ha ka jing don ya ka e ke bak ke bor jongki ki don hakiliang baro ki bangi sutu ba ke imlang salang snong ka thau ba ka tham ka constituency level ki di bandon ya ka jinghun jongki haba ni penmena ya ka kerteng Nilashim ya kalinti tekam na kalian ka parti om man suai be kenu direction ya ki constituency henre ban up ya ka jing menjur lani ka recommendation but ya ka proposal nadu ki circle level hadu ka district level but ka state level lingba ka state election committee dinanga ta kadaw na soban ong bahadu menta kini ki candidate baro ki bangila declare ngi don ke jingkermen ke bak kraw hadu kata bad ngi kum ka parti ngin ai ke jingkesan ke barat ba bad ke bapura pi haki konstitusi ba pe bangi community ba ka jing monso bahai jong pi banya kun ya ka parti ya ka ding election naga parti jong ke UDP lengba ke jing menjur kamon jong ki constituency level nangets kem bakinom long ki balen hoy di banom penslam ya gani ka program mentasi na mga ngets kem ba ki bubun na pi ki candidate ki bangi declare mentasi bawat ki candidate ki bangi ladem declare ki banom mentasi bangilu pinahabi banyabe siya ki constituency ki jopi nakabanta ki meeting ki pape ki balong ka jing pinito balong ke jing yawel ye ki pajba nakabenta ke jing kesyang ke jongki